Hello everyone, hibani pan kardom Meghalaya karbi kido ana pan kardom pajirlo kardom mode non ke kelak ke sang lesi isi video non dak kang ho isi kiran video reaction ne nalio paklang pon isi kiran lesi nale landun thala musa video la ke la musa lun ke ne para nang holo wit polun nani lang long tang kringot hati la pen kila long lelang apang ta tha nali nela long halang petang pune hala TOMON PRODUCTION asnela ramat anela da saramat la search tamat nali lang hongi ni para nang holo wit polun as arola video link description tane pipone nali ala thala link ham check pantha asi non ne lang pon bo na paching pon bo de ta ana tablet selang ini tablet selang ni pula ada wifi terkonek tangan sila kamera mobile wifi connect tangan okay, let's go Cingwa terus ke jotina kleng Tomon kang sambadi ciklo langso badi nejo nang jam nejo nang taan ni para nang holo vencido nuwe jalo ni nang chiron long man la nang simi kitang alam mai ta ting ni
subscriber ba dena tora bola sinali like share comment subscribe pitun thadai la mosa channel labo kali group a channel labo sinali para bomon ajar dun tha video share tha nali lok helpen lapen kompre abang panta kompre abang ta palang nang ini mida Meghalaya karbi video ta bang kating pachithang dun na si ada si video ta pojit pun bo kardom video ke kilang main phan ke nim thang si kyang ne thang si ne si chilam ma don phan ke